pričao i hvala Bogu da sam imao dobre fotke pri ruci, pa sam uspio i zadiviti mnoštvo. Tema je bila zahvalna i fotogenična, hrana, tako da nije bilo problema skupiti lajkove. A vjerujem da smo uspjeli prikazati ljudima da demistificirati kako da ta hrana koja se snima zaista ispadne ukusna i sočna, a ne bljutava, što nažalost u nekim publikacijama često vidimo. Dao sam im praktične savjete gdje, kako nabaviti dodatnu opremu, koliko šta košta, šta se sve koristi i nadam se vidjeti dobre fotke hrane u budućnosti i ostalih kolega fotografa.